Bernardo, Hayden, Leonila, Heidi, Loy, Arsenia, Honorio, Magdalena, Emanuel, Angelina, Gertrudes, Celedonio, Cesar, Rogelio, Oscar, Angela, Francesca, Precious Angel, Ruben, Ernesto, Eduardo, Juana, Pedro, Mariano, Patria, Emmanuel, Rosauro, Marcelo, Pacifico Senior and Junior, Gloria, Jerome, Maria, Julian, Simeon, Laureana, Felino, Salome, Jose Senior, Isabel, Angel, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Among Jose Giao, Dr. Bienvenido, Antonio, Florentino, Loretta, Pedro, Cecilio, Julio, Julia, Medalia, Hamilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Sr., Quintin Jr., Valenciana, Roberto, Belen, Dominador, Cristeta, Antonio, Maria, Emerenciana, Marcial, Trinidad, Roberto, Mirihilda, Lebrada, Prudencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Damasa, Cosme, Marcelina, Carmelita, Noel, Takeshi, Nestor, Hilarion, Cristina, Roberto, Nestor, Jess, Pascual, Mary Josephine, Efren, Hilda, Encarnacion, Ernesto, Benedict, Alan, Juliana, Segundina, Teodoro Sr., Joel, Clarita, Almario, Anacleta, Domingo, Emmanuel, Peping Bituin, Santiago, Victoria, Lydia Paule, Ernesto Alfonso, Medardo, Romel, Clarita, Almario, Domingo, Anacleta, Epifanio, Purificacion, Raimundo, Maxima, Francisco Sr., Carlito, Primo, Crisanta, Roxanne, Mario, Archinico, Wilmar, Maximo, Genaro, Encarnacion, Eulalia, Irene, Cecilio, Eleuterio, Esperanza, Dorotea, June Marcos, Rudy, Nicolas, Serafin, Rosalinda, Victoria, Marcelo, Ernie, Justin, Mirna, Pablo, Jimmy, Rafi, Randy, Charlie, Fernando, Francisco Sr., Ignacio, Jomer, Feliciano Sr. and Jr., Modesta, Erlinda, Luis, Corazon, Emmanuel, Fermina, Pedro, Marshall, Godofredo, Gregorio, Maria, Natividad, Belen, Lorenzo, Isidro, Maria, Erico, Mariano, Romel, Rodel, Eduardo, Ursulo, Jane, Venus, Rodolfo, Consolacion, Dolores, Mulano, Lourdes, Aurelia, Cecilia, Joseph, Narciso, Benjamin, Gerald, Teodoro, Roman, Mariano, Maria Luz, Lucila, Artemio, Aileen, Mario, Benjamina, Dioscoro, Ligaya Arceo, Teresita, Florelisa, Fernando, Roberto, Alfredo Bungay Sr., Jose Fortunata, Jesus Gloria, Valentino Jaime, Marisa David, Cristina Vivencia, Jolica, Jose Maria Romeo, Josie Jeffrey Douglas, Jobert Pacifico Manlutap, Eufrasia Roberto Sr., Roberto Jr., Concha Gilas, Dolores Molano, Juanito Taruk, Aisha Richdale Lucas, at karing maldang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na karetang ala ng makagan nakakarela.
naguyong kalakan, nasang kayang benanan, puso kumikalungkutan, kaluluwa ko manyamitan. Puso kumikalungkutan, kaluluwa ko Ilagyo ni Pampo ning anak ang boning banal na Espiritu. Inginuman tabe yake kayo. Pamamasa king maya pabalita at pangkang sanuan. Ligaya ke ka o Ginoo. Anamaldo bayo ing fiesta ning pamaglagpus. Mintaya i Jesus king Betania, ing balen ng Lazaro, ape pasubyan ng mebye. Pigsadyare nga punan ka rin. Sinaup yang migsilbi i Marta, at metong ya i Lazaro karing kasulo ng Jesus king lamesa. I Maria naman, kinang wayang kapit ng litrong mala pabanglong purong nardo. Iskusa ni bitis i Jesus, at pinulis na ladeti king buwak na. Sinalingal-ngal ing banglo king kabilugan na bale. Dapot i Judas Iscariote, ing metong karing alagad ng Jesus, itang magtaksil kaya sinabi na, bakit mipisading at lungdalan na sa laping pilak iting pabanglo at mipamiyela saring abli karing pakakalulo. Sinabi na iti uling atin yang malasakit karing pakakalulo. Doon uling mapanakoya, yaing tesorero da at kukupit ya karing sa laping ingatan ra. Ingatan na. Dapat nga ng Jesus, pakyalaman, paboren yung dapta na iti para kingaldo na ning kanakong pangakutkot. Kaya beyula kabang panahon ding pakakalulo. Dapot kabang panahon ing kayabe yuko. Abalitan daring dakalahudyo king adsyo Betanya Jesus. Inyamintala ka rin, mo king uli na. Nuneban akit dyan naman ni Lazaro, ape pasubyan ng mebye. Binalak damo ring pamuntok ding pari king papaterya naman ni Lazaro. Uling king uli na, dakala ring hudyong kakawani karela at maniwala kang Jesus. Pakamalan kong kakaluguran ng maya pabalita ng kikataang kaligtasan. Kapurian ke ka o Kristo. Luklok tapo. Baya pagat panapon po kaya kayungan. Palakpakan tayo po yung sarili tamo. Uling bistaman mapali. Ing panahon ni kuwata pong umitipon. Na po, pabanglu king bitis. At hindi ako pong balong taong magpabanglo king bitis. Ang yang makanano na pa siguro kabuloking bitis mo. Alang taong magpabangluking bitis, sali. Madalas ay pabanglo, gagamitan tayo ng katawan. Pero pabangluking bitis, ala ko pa po yata ang dimdam. Pabanglo king bitis. Makanyan po yung dimdam tamong kwento king Ebanghelyong Eli. I Maria, kapatad ng Lazaro, kaluguran na ning Ginoong Jesus, tigtog na ing pabanglu, king bitis ning Ginoo. At ating nga duwang mapalyaring karakter, king kwento nga ita, kami nakit king gewa ng Maria. Mumuna ing matang makwenta. Judas. Nga nang sinabi, na dapat gewa yan. Dapat detang pera, ginamit tanala mo, panyaw, karing kalulu. Kuwinenta na siguro, madakalaring pera reta. Ing kadwang mata, ing mata na mismong Maria, matang malsinta.
Para king matang makuwento, pamanyayang. Para king matang malsinta, pamagkalub. Baloy po, masaguli inggewa ng Maria. At siguro atinta mo namang karanasan na makanita. Aranasan nyo na po bang ika ng ginawang muwala pa kaya karing tawo? Aranasan nyo na po bang sumasan nyo na po bang bisa kang sumaup? Isipanan da ka pa? Sometimes when we do good, it is difficult because it may not be acknowledged or appreciated. Ay, akaling mag-check pala itang proyekto. Yung estudyante, kumipatudtod yata. Tanda ng tamo po, alang masasayang adapatamayap. Alang masasayang adapatamayap. Alang masasayang aganaka. Pota po waring ginawa kang mayap. Mepos. Letrato. Alang may kapansin. Dayay appreciate di nga liwa. Dayay appreciate di nga liwa. Buri na po bang sabyan nita? Alang silbi, inggewa mo. Buri na po bang sabyan nita? Alang kwenta inggewa mo. Buri na po bang sabyan potang memye ka? Pero eda ka in-acknowledge. Di mo mag-donate ka king pisamban. Pero emi laging lagyo mo. King tarpulin. Buri na po bang sabyan nita? May sayang ingga na ka mo. Pakibat. Ali. Alang masasayang aga na ka. Ang diyang eda kakit dingaliwa. Ang diyang eda papansinan. Ang diyang eda ay appreciate. Ikayo po sigurong susuyo kay Dempong EMDC. Dintang laring miyaya liwang pura paroko. May maglakola. At tsuko pa mo rin po. Masasabi ya po ba'y lagyuyu ka rin balang mi? Ali. Uri na po bang sabyan nita? Alang kwenteng gewayo. May sayang. Miyugse. Ali. Bakit? Uling itamo ing mumunang makinabang. Kingga na ka. Agewa tamo. Bakit? Uling Diyos, amanakit king makalihim, akakit nangan. Para king matang makwento, pamanyayang. Pero king matang malsinta, pamagkalub. Balo yu po ating kong meto kaluguran. Kaya ko po balo nung Then kaya ba kong youth ministry ken kung niya sabi lang yung kilala. Kaya pong susuya naman po king pisamban, king katedral, at king commission on youth. Balo yu po iya malambat ng magobra king globe. Otang ating king problema, king signal, agad miyang chat. Agad nang sabihin kaya kami taya ako may bandi king globe nga na. Pero, king kalambata na nito, naman may ko king globe. May nga promote na Hanggang na king maging managerya. Pero misa na yaldo, may kasakit niya imana. May dialysis siya. Sidsad de, may resign. At anyang may ka-cancer imana. Alang mantabe, rin kapatid na makalaot la.
Anya ka nung mumuna ka ko na nga ni Mana, Ma, mag-resign na ako. Anya ka nung mumuna sabihan ng Mana, kaya ali, kaya ka pa mo rin, agyukoy ni. Basta't ka ating Mana at taking dialysis, ating mandakit kayo. Pero anyang milalambat na yung sakit ng Mana. Kit na nga na pa si Bayo, Ma, mag-resign na ako, nga na. Ing peki ba't na kanong Mana? Ika ng bala, yan. Siguro, balok po rin imaken. Hindi po rin imaken, eh. Wari po neng kai, ang diyang anak yu lang, meng kai, marine kayo muring ka rin anak yu. Andyang sabihan mo, siguro, penamdaman na kanu, itang pakibat ng Mana na ika ng bala, wala mo tinasabihan, sige, naamuha sabi-sabing Mana, uling marine yan. May resign ya. At itang boss ng sayang 20 years na kang may git King Globe, ngayon hindi ka pa mag-resign. Sayang. Kabisaya na, i-demote na nakamo, ibabada na ka pwesto, bang kanita ditak naka-responsibilidad. Naka-manager. Panta mo, masayang itang banuwang pag-servisyon mo kaya king kumpanya. Uling bala mo po, ditak nang panahon, ma-promote ya pa. Maragula desisyon ng gewana. Mag-resign ya pa mo rin. Mag-resign ya po. At pilan pang banwa, bigit meto nga banwa, magsilbihan ni Mana. Pero, mete ya pa mo rin ni Mana. Andyang kasabi ke, malungkot ya. Dapat, atin pamuring ka nung ditak asayagin puso na, bakit? Uli nga pagsilbihan ni Mana. Nga na, anyang ikami na nga duwang makuking bali. Bala ko, aparamdam ko kayong lugod ko kayo. Baligtad pala. Mas penamdaman ko yung lugod na kanako. Karakal na pala sinakripisyong mako para kaya kami, nga na. Anya may sayang ing pa mag-resign ko. Sulit uling pagsilbihan kay kaluguran ko. May nga ring mitugtuging mala pabanglo mo naman king Vienna. Pero may sayang. May yalang kwenta. Ali. May teyay Mana, yan naman pin-Facebook. Wari karakal ngening anak. Karakalatawo po tang kematenlay. Facebook to, wari po. At akit tamo, kaluguran day Mana. Kaluguran day siguro itatang na. May Facebook. Pero yali, dapat iya ako pegdodan nung kaluguran ni Mana. Naman pin-Facebook. Naman pinjabi. Inggewa na kang Mana king Facebook. Pero asi sigurado ko, kaluguran ni Mana. May sayang alang niyugse. Alang lugod. Alang ganakang masasayang. Uling sasabyang kupin, itamo, ing mumu ng makinabang, king ganakang gagawan tamo. Bakit? Sabi nga nila, sa ating pagbibigay, nakikita natin ang kabutihan nating taglay. Migkalub, uling minunang mipagkaluban. Linugod, uling minuna kang liguran. Remember this, dear brothers and sisters. We can bless the world
because we are blessed. We can bless the world because we are blessed. Agyumeng bendisyonan, pagkaluban ng giato, at dingaliwa, uling minuna na kang pigkaluban ni nga pong Ginoo. Anya pong pandemic, metong karing peka masanting ng aimbento. O yan naman, aimbento. Discovering pa si bayo ng tao. Ingga na ka na. Sabi ko po ito. Siguro po Kenny gewayo mo naman. Itang ausan tamong community pantry. Atin pong community pantry, Kenny, kanita. Anya pong pandemic, wari. Sabi naping Monsignor Rick Serrano kanita ka na ako, anyang kachat ke. Ing pandemya nga hindi, palto na yung tunay kin tao. Mumuna, palto na nung suwapang ka. Ing pandemic, palto na nung suwapang ka. Kasi king community pantry, makatalataggan gen Kuanan mo nga, imburi mo. Ang diyangay mo no, tagan ding aliwa. O palto na kagana ka. Anyang panahon ng pandemya, masakit, ale. At bala mo, masakit, mamye, anyang panahon ng pandemya. As nakasakit, mamye, minsan isipan tamo, sabihan tamo ng sarili tamo, makanano kong mamye, kaya kami pa mo, kulang na. Makanano kong magkalob, potay kami, kagisanan kami. Uling alang kasiguraduan, nanyang panahon po nga itali. Pero, may kalubda pa mo rin. Miga community pantry. Ikita mo. Napota pa lang ding tao. May papag-share la, may papagkalubla. Alang tawong dumanok. Nakaman pala kagisanan nung mamye ko. Magisan ing dimut nung eme pagkaimot. Magisan ing dimut nung eme pagkaimot. Ala ko pa pong balong tao na memye kay ba't may ngaluluya. Ala ko pa pong balong kwentong makanito. Nakisobra ng may ngaluluya. Aliya po. Landin pin pong kadatang-datang ko. Keniking kombento. Peka na naging nga pong Gian. Sabi ko mong, pabisang mangan sana kasi masakit kwat siya na ako. Balo na nung pengang ko. Walang seni ba na ako ng demonyos kingatsang ko ako. Pero, ating yung pagapastaya mong babahong manyaman. Tikmang ko, manyaman pin. Nga nang kako nga mong, ing megluto ke na, malambat yang megobra Italy, na. 30 years siya po kano king Italy. Kakalingwang ke po lagyo. Nung at subang ke nito, manyaman po itang, mong nano pong lagyo na nito. Pastang kulay green. Pesto pala. The first time ko po kasi Adwa mo po yung balo kong kay, spaghetti. Tang kulay maluto, ang po itang kulay maputi. Tin palang green po. Pesto pala yung awos. At ito palang kwento na nitang kaparokyayo po nga ito. 30 years siya king Italy, peg Silviani nga mo anyang mati nga mo binyene bidinan niyang mana. Lenyo po, siguro naman po itang tao nga ito, naman nasahan na sesengke ni banta di na akong pamana. Alin naman siguro asa dito. Depat na mo itang balo ng mayam. Miyablasanan. Balo yu po itang gewa ng Maria. Na ako man magtaka ka rin. Para ka ako po, itang tigtog na, ing
Bala pa bang luking bitis ng Ginoo, po makapagtaka, makapagbilib para ka na po, inggewana. Bakit? Kumpara mo inggewa ng Maria, inggewa ng Jesus kaya, katiting mo, na ano po waring gewa ng Jesus? Kaya? Wari, nung pekiramdaman ng Ebanghelyo, Maria kapatad ng Lazaro. Lazaro, metene, pepasublianing nebie ng Ginoo. Ikayo po, brother, ikayo po, sister. Nung kaluguran nyo kimbiye, may ala nebie, kay bating Ginoo, biyayane. Mo siguro, betis, hindi na yung pabanglok, nga pong Ginoo, king sayayo. Alang makapagbilib, nung kumparame, inggewa ng Maria, kinggewa ng Ginoo king Diana. Baloyo po na nung makabilib. Itang kapag nasa ng Mariang mablas king kaya para tinggap na. Naman po, ganaganang tao, biyasang pasalamat. Anyang malatita mo. Pulikas kintawing pasalamat ya. At po, sabi kong likas kintawing pasalamat ya. Anya po waring kabait yu. Balo, biyasa na kong manyabing thank you. Wari po, ringana ka malati, potang dinilan me. Na, kabiye na makone, nanggawan mo igang matwa. Nanong sabihan mo, thank you po. Tuturuta lang pa, salamat. Ding anak. Uling minsan, tabiyas ang pasalamat. Bakit po? Self-entitled dang masyado. Self-entitlement. Paluta mo po ito. Karen mong dalan ken. Potang gagawan da na. Ding lupa da ring politiko. Sing karagulo. Burida. Acknowledgement. Self-entitlement. Biyasang pasalamat. Uling balada. Ingega-gana. Dapat. Para karela. Dapat na kami mong sopa ni nga pong Ginoo. Kasi wari, kalugura na kami. Wari makanyan ko yung katang minsan tamisip. Mag-serve ko kung pisamban. Anya dapat mo, inganak ko, may pasarya king board exam. Minsan po, kidnapan tayo pa nga pong Ginoo Hostage tayo pa. O tapong ako may pasarya king board exam. Era ako po mag-serve. Malambat na ako pong lekkom. Basa ako noon po din ng sitas ng Biblia. Dapat po, BME ka na ako nganyarang ko. Nung ali, umabog po. Self-entitlement. Kaluguran na kami ni nga pong Ginoo. Anya, dapat mong sopa na kami. Po makanita, anya magkalugta mo. Uling minunata mong tinanggap. Uling minunata yang penamdaman ing lugod ni nga pong Ginoo. Maria, igyunang tigtug ing malapabanglo. Uling minunaneng penamdaman ing lugod ni nga pong Ginoo. Walang mahal sa taong nagmamahal. Walang mahal sa taong nagmamahal. Mamiye ko, uling minuna na kang tinanggap. Nani ing 500-year simtamoy katang Kristyano, gifted. At tandaan niyo po, yung 500 years tamo, gifted to give. Gifted to give nga tamo. King kapangpangan ni kasanting. Manatad kang kanawan, balayan ami panuwanan.
Anya manatadtang kanawan, uling ni panuwanan tamo. Great lover tend to become great giver. Great lover tend to become great giver. Atin kung mayuyuso ni, sabihan da, di nga anak kanu, talaga gawang insurance. Pera gultala, at di nga anak kanu, da obligasyon sopan la. Ding karelang pengari, potang batuana la. Mauuso po ngayon naging Facebook yan. Balo na rin kaya na kanyan. King mumu ng lawe, istune man. Kasi obligasyon ning ima, ning tatanging paragul, laring anak, saupan la at palabungan. Pero ikatang penganak, ikaming kayanakan. Emi naman ata ayam-yam, king peragulda kami, kaybat, paboren milaring pengaribi. Linugod kami, uling minuna kaming liguran. Baluya po yung kwento na ning Beauty and the Beast. Beauty and the Beast. Nino bumikibalo yung kwento ning Beauty and the Beast. Ating beto nga alimaw, dati ya palang prinsipi, ngedi, itang babaeng malago, mira siya kitang kastilyo na itang prinsipi. At balo tayong bilyari king kwento. Kapilan niya may bayong anyo, itang halimaw. Anyang penamdamanay lugod. Anyang penamdamanay lugod. Ulingin tahong malsinta. Makwenta. Potang penamdaman mo yung lugod, mibayo ka. Ating ko pong kaluguran. Lasengguya kay nakanapa mo. Baloy naman po ngayon nang kausog na rin ding beer house, retang pinuman. Alos bengi-bengi. Bengi-bengi. Miminom ya, mumuliya, kapitangan bengi. Kay ba't kauli, no? Dasaan ni no? Pangatakan Nakatak yung nakatak yung no? Kung ano ba tayo, makanya mga, bali piyaga na kan. Bali ko po makanya ning ringiman, baling piyaga na ka nante, kaman mo mag-text, ano? Gagawan mo kaya nga lang kwenta kaya ning bali, Pero, inikaluguran ko ngayon ni matitinag, yapamurin. Yapamurin. Ing pamanyaptana. Man matitinag. Anyay man, Mesa na yaldo ka, no? Mesa na benyi. May galawayang strategy. Na ano po yung strategy na? Kayo po, karing pengari ken, applicable yan naman po yun, karing tala-asawa. Wata pong yung asawa yung mumuli, benyi, mag-good time yun. Nung pong ngayong ubra kayo itang kakatakan niya, kahuli na, gawa na po ka, no? Ningimana, kahuli na, ninganak, at siya mo rin king sala. Pero, yung paminaliwa, anyang lungubing anak, kinatak imana. At kay ba't, nga na pa kanong mana kaya? May nga nakakanyan. Ating pamangan keta. May paisip ya kano ining kaluguran ko. Na kaya nga pa nga ng makong, Kay ba't, may timplayang kape. Iningima, binyene kayo. Inom At anyang matutod isip na. Karin na isip. Ating maliking gagawang ko. Karin papilan na realize, ning anak, anyang penamdaman na yung lugod ng imana.
Baluyo po, balang Huwebes Santo, meging ko ng panata, banwa-banwa, manibat kanita tinang 5 banwa. Mag-volunteer ko po king Pampanga Provincial Jail. Ako po mag-volunteer pakulong na ali. Mami ako pong recollection. Karing makasukol king Pampanga Provincial Jail kaya kami king San Fernando. Balang Huwebes Santo ngabak. Misan, ating kong kakayagnan, palug king ketang gate na ning sukulan, matwala. Metong babaeng matwa, metong lalaking matwa. Tikol-tikol ya pa mo itang lalaking matwa, makakabaya ketang babae, ketang ima. Yung pong dalan papunta ketang gate, nung nako po provincial jail, nung ikit yun po ito, yung dalan makipot yamo. Ala naman po siyempre, maluwala sa dalan king sukulan, di may magluwala ring makasukol. Makipot yamo. Anya ila pwede miyagnan di nga 2 o 3 kindalan. Malilate na ako pa mo. Ako mo, madalas ko pong malilate. Balo na po nga pong Gian yan. Malilate kong malilate. Magbuisit na ako sana Medyo malawot na po kasi. Malibat ketang luwal. Hanggang ketang mismong gate na ng sukulan. Sukulan. Nung kalambat, ako, mamalagwa na ako maglakad. Hanggang nakitang puntong mga adwana o 3 takbang impilatan mi. Kaya lang harap ko, kaya kung gulot da. Nga nang ba naman ng meto ngay ma? Siguro kasing edad dito. Tinya sigurong 40, tinda ko po 40. 16 ako po, wala pong itsura Mga 16 po. Nanitang iba. O tuki-tuki ka pa kasi. Nininintatang. Siguro kasi isip ako may stroke Panabad sinan mo naman kita niya, magkasakit yung maglakbala, may stroke nininintatang. King lawe, daring aliwang tao. Inganak mo, inganak ko, kriminalya. Pero ang diyang nanggewanan ng anak ko, anak, kaya pamurin. Hanggang nanggewanan, anak kaya pamurin. Lugod, ay makwento. Lugod, milalako kwento. Ilang doa, yung mikibalo, ang pabuitang anak. At siguro, pati nga akong Gino. Alang ganakang masasayang nunging manakit matayang malsinta. Ngeni sanang Lunes Santo. Ing paganakan nga kung ginuke katamo. Baka nano tamong mamablas king ganaka. Baka nano tamong lalawen ing gagawan tamo. Makwenta tamo o malsinta.
Antimeto nga pamilya mi tipon tamo kinlagyo ning ipampo ning anak ang poning banal na espiritu. Amen. Inginuya ing kaya katang sulu at kaya katang sao. Nino yung pitakutan tamo. Ingsi ka na naasal ning ginuman natili kaya kayungan. At kaya ka ang timurin. Makamalan kong kakaluguran, makatimpon tapo ing lunes, kilub ning manala paruminggo, ing lunes santo. Ing kataymikan na rin kaya katamong puso. Ganakantamon at panamdaman, numakanano nakatamong kaluguran at bebendisyonan ning Diyos. Luluguran nakatamo at bebendisyonan. Kanakantala rin ang dakalabesis, apig kaymot tamo yung kayapan at syuking kapilubluban tamo. Kaya tamo biglat ting puso at palad tamo, panidaking kanwanan natin tamo. Lalong-lalo na kareng tao magkakasakit at pakakalulo. Manyawad tamong sikan na nampon kapatawaran. Pan makapagkalub tamong kanwanan, kareng taong misasakitan. Kita mo nga po, magkumpisal ko, King Diyos sa may payang totoo. At kaya kayo kapatad, Huling may kasala kong bina, Inisip inisip, pamana mano dapat at at kaya dapat diwang at kaya kakulangan. diwang kakulangan. Ulinito, Linitay paniga paniga po po, bukasan sa Mariang Kapilan man Birhen, Karing ring sa Plangangel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, panalangin niyo po, King Diyos, aginuta mo. King Diyos sa mayupayang totoo pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Iyuli na katangan sana, King Bielanganga, Amen. Ginoo pakalulo, Ginoo pakalulo, Kristo pakalulo, Kristo pakalulo, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, kapamilataning pamilasan at kamatayan ning kaya kang anak. Pasik-pasik nangan mo kesan at kambilan king kaya kaming kainan. Itiadwan mi, ing kapamilataning ginuming Jesucristo ang anak mo. Ang mabibigyan po ang magari kambemot ning banal na espiritu. Diyos manggaman king alanganga. Mamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Nga nang sasabi ning Ginoo, Uy ni ing kakong talasuyong kakong pasik nangan, ya ing kakong pinili, at binakong matula. Kitmuan ke king kakong upaya, at king balang bansa, idala na ing hustisya. Eya kulisak o itasman ing siwala na, o magsalitang masikan karing dalan. Ing may balbalatimbo, ene paklian, at ing undap-undap asulo, ene patdan. Karing sabla ibyen na ing hustisya, eya milako kapanayan o minalog, at itatag na ing hustisya king yato. Ing turo na panayan daring bansang at yuking marayo. Lelangan nala ning Diyos ding banwa at layon lidlad na. Inubog ne ing yato at ding sablang bage karin mabibye. Dinina na lang biye at pangisnawa ring sablang tao. At ngeni ing Ginong Diyos sa sabyana king talasuyo na. Ako ing Gino ing minaus at minye upaya kaya ka. Ban kaya kang pagsikapan king yato, matupad ing hustisya. Kapamilatan mo, gawa kong kasunduan karing sablang tao. King kapamilatan mo, karing sabla, sala ibiyeko. Ting mata daring bulag, kaya kalang ibuklat, at ibulos ding atsyupa kalukluk, karing sukulan ang maralumdum. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
Ingginuyaing sala ko, yaing kaligtasan ko. 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 Inggino, yaing kakong sulo at kaligtasan. Nino, ing kakong pitakutan. King panganib, inggino ingata na ako. Nino, ing pitakutan ko. Inggino, yaing sala ko, yaing kaligtasan ko. Inggino, yaing sala ko, yaing kaligtasan ko. Ning lalapitan da na ako, ban patending e maya pataw, teting kakong kalaban at kapag kamwa, ilaring mismong mitakid at mibulang. Inggino, yaing sala ko, yaing kaligtasan ko. Inggino, yaing sala ko, yaing kaligtasan ko. Kubkubanda ko man, ding dakalakawal, e pumurin mitakutan. Sagu para ka kuring kalaban, ing Diyos, yapamurin ing kakong panaligan. Inggino, yaing sala ko, yaing kaligtasan ko. Inggino, yaing sala ko, yaing kaligtasan ko. Itiya ing paniwalan ko, takman ko ing kaya paning Gino, keting kasalukuyan na panahon. Manalig ka king Gino, emo pay na ning lub mo, at e katatakot. Wa, manalig ka king Gino. Inggino, yaing sala ko, yaing kaligtasan ko. 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 Tara, pugayan tayo ang kekatang ari, yang bukod pe pakit pakalulu, para ka rin kekatang kasalanan. Kahit ako yung keka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Ligaya't
kapurian keka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Ing ginuman tabi kaya kayo, At keka antim, pamamasa king maya pabalita agpang kang sanwan. ligaya keka o Ginoo. Anamaldo baying fiesta ning pamaglagpos. Mintaya i Jesus king Betania, ing balen ng Lazaro at epasublyan ng Mebie. Pigsadyari nga punan ka rin. Sinaup yang migsilbi i Marta at metong ay Lazaro karing kasulo ng Jesus. King lamesa. I Maria naman kinang wayang kapit ng litrong malapabanglong purong nardo. Kiskusa ni biti si Jesus at pinulis na ladeti king buwak na. Sinalingalngal ing banglo king kabilugan na bali. Dapot i Judas Iscariote ing metong karingalagad ng Jesus itang magtaksil keya, sinabi na, bakit mipisaling atlong dalan na sa laping pilak iting pabanglo at mi pamyela saring abli karing pakakalulo. Sinabi ni iti uling atin yang malasakit karing pakakalulo. Nune uling mapanakoya, yang tesorero da at kukupit ya karing sa laping ingatana. Tapot nga ng Jesus, pakyalaman, paboren yung daptana iti, para kingaldo naning kanakong kangakutkot. Kayabe yung lakabang panahon ding pakakalulo, dapot kabang panahon ning kayabe yung abalitan daring dakal at Hudyo, ingat at syubetan ni Jesus inyamin tala ka rin. Muking uli na, nuneban akit dyan naman ni Lazaro, ape pasublyan ng Mebie. Binalak na ring pamuntok ding pari ing papaterya naman ni Lazaro. Uling king uli na, nakala ring Hudyong kakawani karela at maniwala ang Jesus. Pakamalan kong kakaluguran ning maya pabalita ni kikatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. King makuyad pong pinandit ning katahimikan, kaya katamong balikan at ganakan nung makanano nakatamong kaluguran ng Diyos. Nung makanano tamong mi pagkalaman, inya sukat ta naman midake kalam karinganiwang tao. Ganakan tamo, agyu tamo mong mamatawad, uling mi patawaran tamo. Agyu tamo maging mayap, uling ating tao ating Diyos, maging mayap yakya katamo. Agyu tamong mi bata, uling ating tao mi bata kaya katamo, at bibabata na katamo ng Diyos. Karing sa Blangkala Mareti, pasalamat tamo kaya. At adwan tamo kayong sika na nalob, panidake talareting kaya panareti. Ing lugod amibiyay kaya katamo, ipagkalub tamo rin sa nakaringaliwa. Huling tutupin, alang dapat amayap, ang masasayang.
Talakad tapo. King lagyuning kayang pamaylasa, manigabuta mo king ginuta mong Kristo. Ban pakiramdamaning kaya katamong panalangin, kabang nga tamong sasabi, ganakan mo kami Ginoo king kaya kang kayarian. Ganakan mo kami, Ginoo, king kang kayarian. May nalangin ka king Getsemani at may pawas daya, para ka ring Kristiyanong daralan kasakitan, manalangin kami. Ganakan mo kami, Ginoo, king kang kayarian. Deka panda ko, anting meto nga kriminal, para ka ring alang kasalanan ame sukul at emi denan katuliran, manalangin kami. Ganakan mo kami, Ginoo, king kang kayarian. Biklat maying pasbul king paraiso, king maya papapanako, para ka ring palpikasalang manigapu, king kang kapatawaran, manalangin kami. Ganakan mo kami, Ginoo, king kang kayarian. Dinawon me ing kaladwa mo, karing gamat ng igpa mo, para kariting komunidad ang manalig kaya ka, manalangin kami. Ganakan mo kami, Ginoo, king kang kayarian. Ginoong Jesus, bisa king manatili king siping mo, at talakad lele ning kaya kang krus. Ituro mo king mikatetagan, bani sa naldo, matanggap kami king kaya kang kayarian. Ituro mo kaming ibuklat ming kaya kaming kapilubluban, bani da keri mangaya pagrasyang pagkalubmo at maluwat mo ng binye kaya kami. Itiadwan mi, kapamilatan, ming kaya kang lagyo, mayupaya ka ring sablang lagyo. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya katamang daon. Patanggap yara paning Diyos, ipang lubos mayupaya. Tangapanin sana Ginoo itindaon karing gamat mo. King kapuri at kaligayan ng kayang lagyo. King kaya katayang kasaplala at mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, balikdan mong mit mong pakalulureting kaya kami ngain. Manano na sananging sakripisyo ng Kristong kaya kanganak. Idala na kami king bialanganga, uling ginuya manggaman king alanganga. Ing ginuman tabi kaya kayo. At kaya ka ante mo Yat rin. nayo reng puso yun. Makayat na no King Ginoo. Salamatan tayo yung ginuwa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan da kang parati at numan karinoy pa. Diyos king alanganga at lubos mayupaya. Kapamilatan ng Jesucristo ang ginumi. Ing pamaylasan ning kaya kang anak. Minyasikanan panipasyag ning metoyato ing pamangabos karing sabla. Para paning kaya kang kamalan. Kulang laring amanong yapse ring kaya kaming dila. Para king lugod mong mayupaya. Ameyakit kapamilatan ning krus. King krus, mi bulalag ing kapatawaran karing tao. King krus, bigtagumpaya ing Kristong pinakura. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa. Daralit ming kaya kang ligaya. Layon makyabi kami galang tuk ng babi kapurian kaya ka, ngaming kakanta. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Resurrectionis
O Diyos, ning upaya ang ponsikanan. Pupurian da kaking kapamila taning anak mo Yeso Kristo, daratang king lagyo mo. Yung amanong magdalang kaligtasan. Yung gamat na duduang mo karing makasalanan. Yung dala na painturuking kaya kang kapayapan. O Diyos say pami, ipalaod kami kaya ka. Dapat king kapamila taning kaya kang anak, binalik mo kaming pasibayo kaya ka. Dinaon making kamatayan, kanita mi balik kami lub kaya ka. At akit miyeng dalan papunta king balang metong. Ulinita pagmasusyan miya, itang pamakisut akam tanang Kristo para kaya kami. Adwan mingeni kaya kaway pa, ing pabanalan mo lareting kalam, king ambon ning kaya kang espiritu, pan magawalang katawan at daya. Ing kaya kang anak, kabang tutuparan mi, ing peka panabili ng daptan mi. At atandanan mi pa, kanitang benging bayo yamete para kaya kami. Kabang mamapunla, kinwane karing kayang gamat ing tinape. E pasalamata na kat pinuri, piraso ne, at dinwang ne karing disipulo na at ngana. Kuanan yeti, ikongan at kananye, itiyeng kanakong katawan, amidaon para kaya kayo. Kaya rin nga punan, kinwaning kalis. Pasibayo na kang pepasalamatan king kaya kang kayapan. Pinyening kalis karing kayang disipulo at ngana. Kuanan yeti, ikongan minumko kaniti. Itiing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Panketa mi patawaran na ring kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigagana ka, kanako. Maulayang misteryo ning kasal pantayanan. Sasambanda ka, O Kristo, at laing pupurya. Ulining krus mong banal, iligtas meiyan. Ulining krus mong banal, iligtas meiyan. O ginung kaya kaming Diyos, penibala ni kaya kami ning kaya kang anak, iting waganing kayang lugod, pagmasusyan miya ing pamigaga na kaking kaya kang kamatayan, at pangasubling nebye, at darawon miya kaya ka iting kalam, apig kalub mo kaya kami, ing sakripisyo, ing pamakipagkasundo. Ulinita, adwan mi kaya kaway pa, ing tanggapan mo kami sana kayabe ning anak mo, at king kapamila taning pamisulusulo mi, kaniting bangkete ning kapasalamatan, katmuan mo kami king kayang espiritu, mamanolo ka rin hanggang sugat ming panangdaman, pati na ka rin kaya kaming pamisasagsagan. Manano na sanang iting espiritu, papanatilyaning pamakisan metong miking kaya kaming Papa i Francisco, at king kaya kaming Obispo i Florentino, kambeda ring sablang Obispo, pari, diakono, at ding sablang tao. Oy pa, bustan mong ingke kang Santa Iglesia, maging tanda nining pamisan metong at maging dala nining kekang kapayapan. Inaos mo kaming mitipon-tipon keti, makapadurot king lamesa ning anak mo. Tipunan mula naman sana king ganap papamisan metong, ting tao miyayaliwalahi, salita at kabilyan king biye. Tanggapan mo king kayarian mo ring kapatad ning mayangon na biye, ngeni matudtud na laking Ginoo, at ding sablang memo na keti king yato. Ika mong buko di makibalo, king karelang kasal pantayanan. Pankagom ning na Virgen Maria, ing indo ning Diyos. Kambe ng San Jose, ing kayang esposo,
Ding Apostoles Santiago at ding sablang banal, matula kaming misulusulo king ganap pakapayapan, king bangkete ning bayog Jerusalem, kambe ng Yesukristong ginumi. King kapamilatan ng Kristo, kambe na at kaya, ipangmayupayang totoo, kagumning Espiritong banal, pupuryan ka at parangalan, manggaman kingalangangga. Kambening kapanaligan king Dios sa malingap kay katamungan king pinandit ning pamangailangan. Manalangin tamon timo no makatano nakatamong tirong Yesus sa Ginoo at kapatad tamo. Isamba niya ilang iumo, datang ke kami ing kayarian mo, ipamintwa ni lupo, et isulit antibanwa, ipamintwa ni lupo, kakanani king Aldo, Ebuke kami nongeni at ipatawan mo ke kami. Risalami keka anting pamawatawad ni haring mikasala ke kami emuke pa'y sa ulking tukso kundi inabos king maro emuke pa'y sa ulking tukso kundi inabos king maro. Ikabos mo kami king sablang marok o Ginoo. Malugod mong ipaggalubing kapayapan king panahon mi. King kasopaning kaya kang pakalulog. Parati kaming miligtas king pamanalipaning kasalanan. At mikabiyos alang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami. Kambening maligayang kapanaligan. King panyatang ng Jesukristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayipayan, ating ligaya, manggaman king halanganggo. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nuning pansinan mo, ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan ng ponpisan metungan may agpangking gaburian mo. Ikang mabibiyay ang pon magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabi sanang parati, kaya kayungan. At kaya kang antimul. Ila kita pong eniking balang metunging tandaning kapayapan at pamikakapatan. Stay,
makagod tayo ni Ginoo sa Kristo. Pagkalumibiyas, katapos sa pagkagat kayo. Pakamalan kong kakaluguran, Nyo'y kordero ning Dios. Nyo'y magkalub kaya katamo karing sablang grasya at kalam, pani katamo man maging grasya at kalam tamo karing aliwang tao. Nyo'y milalako king kasalanan ning yato, mapapalad tamo, ikatamong mayayaos ban makirake king biye at misyon ng Kristo. Ginoo, ek matampang tanggap ko, dapat yagkas minya nga mano mo, kumayap na ako. Cruz
sala kung dekatan, ganakong pagkalungkutan, kekalasang katawaran, ganakong pagkalungkutan, kekalasang katawaran. Tingkek akong narananan, tingkod subukong makanan, kanakwa ko makabiusan, isang lakad at subukan, kanakwa ko makabiusan, isang lakad pagsubukan. Tingla sa muda kayanan, tingkrus mo makipamusan, pamukasan kakayanan, hindi kaya at kanwanan, pamukasan kakayanan, hindi kaya at kanwanan. Manalangin tamo. O Diyos ning pakalulo, maging malapit ka sana kingkekang balayan, iking tatanggap kingkekang amano kaniting sakramento, ingatan mo kesana at papanatilyan king lugod mo, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Tuklok tapos saguli. Unang-muna po, pasalamatan tayo po imeging speaker tamo po kaniting mumuna tamong Lenten recollection kaniting Banala Paromingo ngayon. Maluwat ko na pong kaluguran nini. Ano pag-umpisa pa mo po niyang kadwa kong banwaking seminaryo ang ganang ngeni. Inubiyarin po kanita seminaryo. At ngeni po yung kasalukuyang officer in charge in campus ministry ng University of the Assumption. Si Brother Reynald Velardo. Palakpakan tayo. Patalakad ka, Brother Reynald. Ito po yung Brother Reynald Velardo. Na po buring pakilala kay Papo kanunan din. At na po kano buring daramdaman ng eulogy na kay baying kay. Wala na po dakala pa magpakilala kaya. Dakala salamat. Brother Reynald, king pamidake mo, king kayapan ni nga pong ginukeka. Si Reynald po, maluat ko ng kaluguran at metong ya po kareng taong kanakong paniwalan. Diyan pong lupa ya mo manloloko Reynald. Tapat ya po yan at biyasa ya pong tao at magana kaya pong tao. Ya mo po susuyo king pisamban, king eskwela. Noon metong ya naman pong public servant king sangguni ang kabataan. Palakpakan tayo po Brother Reynald Velardo. At kaya rin na po ni Misa, ngayon man pong Banala Paromingo ngayon, anting panabilin ko po king kilom na ning Kwaresma. Eta pa po papalakpak kaya rin na po ni Misa, anting pamakisan metong king kasakitan at pamagsadyaking misteryo ning kamatayan at pamanyubling mebye ni nga po Ginoo. Bukas po, pakanini mo rin pong oras, 5:30, pero misa niya po tambing. Igugulingin kaya katamo pong kinumbira para king kaya katamo Lenten recollection bukas. Etong niya pong pari Father Jerome Roque. Etong din po karingsang kanong bakit may mili ko rin pong laiko magsalita kaya katamo. Very unusual po kaya katamo. Bainta akit tamo po ikatamongan. Alimureng pari ilang pwede at biyasang manaral at adakal belwan king amano at king kasalpantayanan Kristiyano. Ngunit ikatamo rin pong laiko at intamo pong tungkulan at kagiwan
panpakibalwan ning lelaman at legwan ning kikatamong kasal pantayanan. Pasibayo po, Brother Reynald, dakala salamat po kay kayo. Kalakad ka po. Ing ginuman tabi kay kayo. At kaya ka antem. Idukuyo laring buntok yu at manigapu king bendisyon ning Dios. Gino, panwanan me ing balayan mong sasalpantaya keta. Amen. Pagtamasaya sa aking kalam ning lugod mo. Amen. Apayabot da sa ning lugod mo. Karing karelang kapatad, layon ikalat karing sablang lugal. Amen. At bendisyonan na kay ning Dios sa mayupayang tutok. Kambeda rin kaya kayong pamilya at pakamalang tingbiye. Ipagkalog na saning kaya kamalala makapag nasaning kaya kayong puso. Ing lagyo ning ipa, amponing anak, amponing banal na espiritu. Amen. Ume kayo king kapayapan, maging kanwanan, ikatamong mi panwanan. Salamat, King Diyos. Dios. Sana